بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لبتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بركات رمضان مهجة ريت إحياء ديرومج قطم Ministry of Islamic Affairs فراتون كوريا جندا إحياء فورم هذا إحياء فورم دوانا فورم هوريها بفلونا بس مرحبا دنو أده ميريجي مي فورمغا ألغوندا أكوغا شيخ إلياس جمال باوري وڈاغن نوان أده ميري ألغون من مي پروگرام كوريا گندا يروغا ألغون مننا أكوغا ميريجي ده مهمانكو باوري وڈاغن نوان واحكا تبيفلونگه هم معلومات اتكا ألغون هما مي واحكا دنوالم أده ميريجي مي موضوع كم يتي شكر وريوم ಅದೆ ಶುಕುರು ವೆರಿವುಮಗೆ ವಾಹಕ ಅಳವಣ ಮೆನ್ ದಕ್ಕಾಯರುಗ ಅಳವಣ ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆಂ ಎಬಜೆಹೆ ಶುಕುರು ವೆರಿವುಮಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ಅದೆ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫಾವಾ ಗೊತುಗ ಶುಕುರು ವೆರಿವುಮಕಿ ಇಹ್ಸಾನ್ ತಿರಿಕನ್ ದೆನೆಗಣೆ ಎಕಂ ಫತುರಾ ಮಿ ಇವಾಹಕತ ಇಹ್ಸಾನ್ ತಿರಿಕಮುಗೆ ವಾಹಕತ ದೆಕ್ಕುಂ ಏಗೆ ಲುಗವಿ ಮಾಣಾಗ ತೆರೆಗ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾಫ ಮೆನ್ನನ್ ಶರಯಿ ಇಸ್ತಿಲಾಹುಗ ಅಳವಣ ಮೆನ್ ಶುಕುರು ವೆರಿವುಮಗೆ ವಾಹಕ ಬಲಾಲ ಅಳವಣ ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ Allah subhanahu wa ta'ala algon menna devwafawa ni'matta algon menge hituge adin qabuluko baha amalun ekan dekkun eg mane ki Allah subhanahu wa ta'ala algon menna e devwafawa ni'matta huge beenum eila subhanahu wa ta'ala ruhi wadi gannawa gota algon menge amaltakun bahun ekan dekkun adi hama yakuga shukuru werivumuga ರುಕುಂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಕಂಡಾಳು ವಾಫೆ ಬಹುರಿ ಎ ರುಕುಂತಂ ಅಳಗೊಂಡು ದೆಮ್ಮೆ ಮಿ ಫಾಹಗ ಕುರಿ ಶರೈ ಇಸ್ತಿಲಾಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನಿಗೆಂ ಎಬದೆ ಎಗ ತೆರೆಗ ಮೆನ್ನನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಎ ನಿಅಮತ್ತ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಿತುಗೆ ಅಡಿಂ ಕಬೂಲು ಕುರ್ಮ ಎ ನಿಅಮತ್ತ ಹುಗೆ ವಾಹಕತ ದೆಕ್ಕುಮ ಅದಿ ಹಮ ಎಯಾ ಎಕುಗ ಇಲಾಹು ರುಹಿ ವಡಿ ಗನ್ನವಾ ಗೊತ ಎ ನಿಅಮತುಗೆ ಬೇನುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂ ಹಿಫುಂ ಮಿ ಶುಕುರು ವೆರಿವುಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನಿಗೆಂ ದಾಕಮಕಿ ಶೇ هذا إذا شكلنا الله سبحانه وتعالى يدفي نعمتك كماتين هندومكم إكلانج يدفي نعمتك كمان اعتراف أدي إكما هيتوج عدين قبولكم أدي مدلون شكر جبستا حمد جبستا سنا جبستا إنك دلون كيا هم ياكوج إنك عملون إكن دكون أي الله سبحانه وتعالى شكر وريومكي Allah Ta'ala ge shukuru tang algon men kitam waraka guna adad kurang ulun kam gaves e algon men na adad nukureve ha gina shuk ni'mat takan yewani Allah Subhanahu wa Ta'ala mi ni'mat ta migotuga algon men na tanawas nukoddin nama algon na mi duniya matiga migotakan noen uleven min komme hindukoleves algon men mi heda mi kurani ila Subhanahu wa Ta'ala ge wara bodeti ni'mat taka ekuga එනියමෙත්ත අල්ගොන් මෙන් ශුක්‍ර අදා හග්ගු ගතුග ශුක්‍ර අදා කුරන් උළුනස් හගීගතුග හග්ගු ගතුග ශුක්‍ර අදා නුකර වේ හගින නියමෙත්ත ෂේඛ් මේ හග්ගු ගතුග ශුක්‍ර අදා කුරා වාහක ආම අවුන මිතරනේ එහෙම මේ මියකු දොලොන් තිමන්නා ශුක්‍ර වෙරිවමේ මේ තිමන්නා අල්ලාහන් හම්දු කරමේ බුනේ ෆේනගේ අමලුන් එක නුදක්කා කමුග වාණ හග්ගු ශුක්‍රක වාණතෝ හග්ගු ශුක්‍ර කමුග ඒරු නුවානේ හැම අල්ගොන් මෙන් hitun qabul kurmaayක i'tiraaf umaayකුga adi algon menge bahun ekan dekkumaaykuga amalu wes ekan dakkanjehe Allah subhanahu wa ta'ala waran ni'mat devvi ale Daud alayhi salam adi Daud ge faanuge alun wes Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat warab bodati ni'mat devvi Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwani i'malu ala Daud shukra e Daud ge faanuge alun neve shukr kurashe amalu شكر كراش عملهم هي عملهم هي عملت كرم الله سبحانه وتعالى رسوا غتغ اولم ايرون شكر حقيقه كرم وحق غتغ كروني شتين دين مالوندا ما فنيدني باين علمرين فاه كروا فبهره مي بها عملهم شكر وريمغ وربدو تفات واكن علمرين بهري بيان كروا ايوتاون فنيگه ميدني مي علمرين بيان كروا فمنني باهون مانكي دولون ميهكو شكر وريوا شكر وريومكي اي تعريف سناكي ومغ تريا වන්නාන කමකේ එනමස් අමලුන් එකන් එමීහා දෙක්කුමේ ඒ හගීගතු ගවස් ಶುಕುರು ವೆರಿ ಉಮಕಿ
e malon me mi wara bodaves mi basfurtakon engigen ebade hama ekkene algon menge dulun bunela bahen nuunkan me shukuruge teriya wannani talon me shukuru veri wanje farahatak balafiya shayas fahak kurwaf Allah subhanahu wa ta'ala ei algon men emme boda e shukuru veri wanje fara eyaku insan unnavves e shukuru veri wanje enundetta hade kitu sallallahu alaihi wa sallam hadis qur'ani man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah mistaqunna shukr ada nukra mihako Allah shukru nuwane em hagigatu khas ko nikam isnaballa mi dandiwaluga algona nami covid nawarage mi muli mi divehi ummata mi dimawegen ule kamuga haad gina farataken eba masakke kureya algon men divehinge haggoga front line nukum detto misalaka daadi fahun algon men fenigen diei gawmuge sifan detto mihako ane covid ga marwegen diye mar ane furane mi mayyitaya mi kashukama ke mi kantatta hoga emme is dawren ada kore vitan awne furana emmaccha lagen divehi fuluhunna sifana adi balwa diho gawmuge doctor hpa ge hiwa ge muwazzafunta balwa algon me haygat ko shukru weri wanje mistakunna shukru weri wima Allah subhanahu wa ta'ala algon shukru ada kore veni ehma shukru ge wahaka dakkar algon me hitun emme furatama miedu algon me fa kollin je kantangi ade shehse faha kore fadan algon men hama war bodaves visnanje mi dandiwalu Allah subhanahu wa ta'ala algon menna mi devwa fa miwa ni'mata algon men shukur veri wanga beje mi balimadukamu mi musibatun algon men salama wumattaka kurewa munda masakkettaken ebori e masakkettake kura farayattaken ebatibi e farayattaka algon men ada koranje shukuruge bas ebe fulunge faratun fenigenda kuda kamaka unikamen horegen ekamuga macca algon men badubas bone ekamuga maccen algon men shakwa kurmen non hagigatuga ves mi dandiwalu algon men wanjeheni ekura buramasakke hagigata buna kamuga wanama furana emmecce lagen front line nukume wagen e masakke kurawani ema doctor unna naruhunna demves e kama behe huriha faratake hama fuluhun sheikh safah kurai fadan fuluhunge terega ves mihar e masakkatuge terega be fulun ulumuge terega ebe fulunna ves mikan kamuge mi gonje hunta kurimate wadagen e kankan tahammal kurawum dahitu e kurawwa bura masakkata alwon men shukuru verivun ei hama hagigatuge ves waraves muhimmu kame me Abu Hazim ge ariha me mihak wadagen dannawani me lolun shukuru veri waane kihena kunto eto she me lolun shukuru veri waane kihena kunto den Abu Hazim me vidalwani lolun shukuru veri veveni mihaku heyo rangalu kame kofiya tiba e heyo kamuge wahaka dakkashe mashallah e heyo kamuge wahaka dakkashe e midanu algon me badama hinga algon menna taka e heyo kantattake kodde farayattaken ebati algon menna taka qurban wa farayattaken ebati ema e farayattakun ekodde heyo kantattakuge wahaka dekkun lolen ahar menna ekankam fenuniti ve ekamuge wahaka dekkun ei lolun shukuru veriume hama eya ekuga timaya fennani goskame mihegge faraton nurangalu kame ehem vejjiya lolun shukuru veriume ki Abu Hazim mi bayan korawani ewahaka sirru kurume em visnabe mi algon men mi daskoddeni war bodu wa filawale em algon men mi dandiwaluga war bodu visnanje nema mistakunge faratun fenna aabutake gewahaka mistakun faratun fenna kudi nurangalu kantahuge ki hagigatu algon men hagigata bunana ma sirru kuranje kanta rasul sallallahu alaihi wasallam bas fleg gawe enata hakikata me onnani man satara musliman satarahu Allah mi Allah subhanahu wa ta'ala me bayan koramani muslima kattaka ene rasul sallallahu alaihi wasallam me bayan kodde fahmeti ema mi hegge huri aabe forwade vafi kam gwanam Allah qiyamat duhu me huriya khalqutakum kurimatiga harbenge aab ila subhanahu wa ta'ala me forwade banaka ade den shukur kurar algon men emme bodan hadan kollen jeni harmenge veri rabb Allah subhanahu wa ta'ala shukur kurar ila subhanahu wa ta'ala shukur kono ki haqiqat ko duniyen harmen maqsad harmen hasil wegen diyo ila subhanahu wa ta'ala ge ikkawon takan algon men qaim kurun ila subhanahu wa ta'ala menwi hem farataka harmen alukan nukurun alukan hame kan ila subhanahu wa ta'ala khalis kurun ma shukur ge haqqu haqiqi algon men ada kurun je haqqu farataki Allah subhanahu wa ta'ala kan danige
alumna Allah subhanahu wa ta'ala mi fada matiweri ma ni'matan islam deenuge mi matiweri ni'mat deviti ekamottaka shukr koro evora bodu ni'matan insanunna ka nulibene haqiqatu bes ade me ema shukuru veri umuga alugonu men visnanje wara muhim ekkame lobeta khon alugonu menna Allah e debba fawa ni'mata meduga visna fikuru koro alugonu men balanwi ki ehemmi hunna Allah e debba fawa ni'maten no ade ilmeriyegge ariha mihaku asami dannawani tiwanne ki wara faqir wara miskin ko ole miheke wara ammati dati ko ole miheke timanne ebe fene mistakum wara tanawaskam matiga ule tan tanawaskam matiga mistakum ule tan timanne ebe fene ehiduga ilmeriya bayan kurawani Allah tibaage loluge fenun gendawafa dihahas dinar devwan tibaru henan heyye ena bunane nur henan dem vidalwani tibaage ivum Allah gendawafa ege badaluga dihahas dinar Allah devwafi tibaru henan danan nur henan nur hevene kamak ten ilmeriya anekka ves midannawani dihahas dinar Allah devwafa tibaage mi de Allah gendawi tibaru henan heyye nonak dihahas dinar devwaf tibaage defane mihe kamuga winama tibaru hen he kama dem bayan korwani emme fahu kamaka dihahas dinar devwaf moye kamuga tibawa Allah du kolle winama tibaage kamaru hen he nur hen den vidalwani ehem wima Allah tibaya devwafa ewa ni'mattaka meduga visnashe ad ei detto ki rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith wasules انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن تشكروا نعم الله سبحانه على نعم الله سبحانه وتعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام تيبا ميهن عبدوس بلاشة تيبا ميهن نبور دشوغاتي نعمة تقبلا يرغا تيبا ميهن نبور دشوغاتي ميهن تيبا ميهن نبور ماتين نعمة اللي فاوا ميهن نبلاشة إيغوي ما غاكم بوده تيبا الله شكر كرما එහෙම අපදෙස් අරගොන මෙන්න පුර විශාලක දසුන් නියමෙත ලීෆාවා මියක බෙලීම නිකමෙති හාලුක ජෙයිෆාවා මියක ෆෙනුලීම දෙන් හිත වෙරි වෙගන්නනි තිමයන් හාද පොඩ නියමතකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවා ෆමි වනේ ada sheikh me algon men abadwes visnama hinga Allah e devvi ni'mata algon men devwa fa ni'mataka novisna abadus ehemmi hun ole gota visnana algon men hinhama jehome libidana baay algon me hitaran duhako singama jawon eru mihage hituga den ufaddadeni hasada verikan anakage gang e ni'men nigulagatuma Allah hatrotuga ena nune hita ediyeti hunnane eru duhako sene hamajumen nulibene ena abudus kamboduma haskamige terega ulen jeni ehem wiheka lifawa ni'mate ena beenuwani e netigen diuma filagen diuma dirulumuga hayatun fenna kame ge hit mitanu hama hissa kolla hitaran she ngeda mer alon tere bay be fuluna ki hingawa fuluwa be fulu ana be fulun bole bas khaluga ana be fulun saakaluga ana be fulun karuga mi am dirulumuga hayatuga taw mitarani mihar mi hingafa e uluwa be fulaka Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratum mi Allah e bas kala devvi mi hunge ulego balafiya fortamena hitan arane etimanne Allah bas kala devwane namay Allah irada kuravi baskalu devva den e baskalu duwa yiru ena ekkala hinga fole mi honna nubala ena mi balani ekkala saakalu gole mi honna balana maden kina to mi wane enegi tara tiwanne baskaleke mi otti ena Allah devwa yotti saakaleke isa madives mi beenu wane isa manakas mi edeveni emekke mimmara Allah e devvi mimmara shukuru veri umuge badaluga වට්ටාවස් යා දුරද්දියුමුගේ මගුමි දක්කනේ එහෙම ෂේඛ් තිෆාක් කරේ ෆදාන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම උම්මත ඒ බයාන් කොද්දේ ෆදාන් අලගොන මෙ මසක්ක කුර්මකි වරවස් මුහිම්මකම් අබදුවස් තිමාය වරේ නිකමති හාලුගේ ඔලේ මිහු බිදඬි වල අලගොන මෙ විස්නංජේ තුනියේග තන්තාග නිකමති හාලුගේ ඔලේ මිහු ෂේඛිගත දන් විදාලෝ අලගොන අනේ දවලතු මියංගනි ලොක්ඩවුන් වන් ගියත් දාශ දෙත්ත අලගොන මෙ වන්නාන ගේ එකමක එහෙන් ගොයි ගොම්තකුන් ගෝලීම mi gossa mi wannane tanen neti fahama haamaya hori tantanuga eva tiwen eva je ingeto hanguramata huga gedoru gellifa eta yatimu kudinne ekon Allah ya rahmatu ki rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ka aswawe
කියබෑ මිහුන්ගේ තෙරෙයින් මීහෙක් අනේ හෙඳුණු කුරායරුග එන හෙඳුණු කුරණි එනගේ ගේග අමන් කම එකකම ආමිනම් ෆි සිර්බිහි මන් අස්බහ මින්කුම් ආමිනම් ෆි සිර්බිහි එනගේ ගෙදරුග අමන් කම එකුග එන හෙඳුණු කුරණි එන මේ බේනුවා රිස්කු එන එදුවහු කාන කොත්තු එන අතු එබහුරි මේ එහෙන් කම ගවානම හදීස්ගේ අස්වන හදී එක්කන්ත අරගොන කොඩක හදාන්න තිජේ එහෙන් කම ගවාන එන මුල දුනිය ලිබුන් ෆදේ සිහතුග දැන් එන මුආෆන් ෆි බදනිහි එනගේ බදනුග එනගේ ජිස්මුග එන වනි සිහතුග එනගේ ජිස්මුග එන සිහතුග වනි එහෙන් කම ගවානම එන මුලි දුනිය ලිබුන් ෆදේ ade mihasabu ade alonge me programge khas mehmanunge tereng ebbe fulaka alonda miwagutu gulifa mehuri ade alon sheikh hasan fikriya alonda gulifa mehuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh me programa marhaba ingeto ade rabbana shukriya ingeto ade alon me wahaka dakkalamu midani me shukuru verivum me mawduga wahaka dakkalam midani de alon hitaran sheikhu me Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basfulegga ebawe wa qalilum min ibadiy ash-shakur me ayatu Allah subhanahu wa ta'ala me bayan kurawwa etche tafsil kolle dewafananto ade me ayataki aslo vara عبرت کری آیت الله سبحانه وتعالى میات و میانگان و قلیل من عبادی الشکور تیمنس کلان گالو تو منترین گنکوینا شکر ریواکن کشاری ورم مدو بایکه اره الله سبحانه وتعالى علون من دوا فاما نعمت که گنا عدد نکره ها گنا گنا نعمت کن کیریت قرآن گوانی انگا سیدا وحی قرآن به هنگ آیت که وآتاکم من كل ما سألتموه تیبا میهم ادونو كم تأديدنا بكم تتلامنا الدبية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله سبحانه وتعالى قال نعمتك غنا عدد كرا ملونك مجابين مس غنا عدد نكره بها جنا غنا بكم بين نعمتك هم الله سبحانه وتعالى نفتح جنا غنا نعمتك إنساننا دبافا وما يكوجابس الله سبحانه وتعالى قالوا تقوم بترين يكان هندوا ونني أدي أيام حدوا جنبا شكر أدا كرني ورم مدوا جنبا ورم مدو ميس كولك هيك ترى هيودفا صوادهم يمني قدني شكر غريبا يهم ترى هم فتن كيرت القرآن الله سبحانه وتعالى ميس تكون إيمان ميس تكون مخاطب كربا إيه له نعمة تم هندوما كرما أنغافا الله سبحانه وتعالى وحي كربا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إيه إيمان ميس تكون اذكروا نعمة الله تبع منا الله سبحانه وتعالى جزا نعمة تتبع من هندوما قرآن شكمه هذا محمد صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى أنغافا وأما بنعمة ربك فحدث هذيك عليك فانوك ربك نعمة كويفانك عليك فانو داك واحد دواش إنما ميعادك ميوا أشرايا كروك بلالا نما شكر كرا علوتاونا كي ورب مدو بنا شكر كرمكي الله سبحانه وتعالى علوتي وموجة ترين هندني كمهني بين عيتوغا الله سبحانه وتعالى كلامي علوتي لي شكر وريوا ميهم كم غاني انغافا هكتم وحي كربابه واشكروا لله يبان الله شكر كراش إن كنتم إياه تعبدون يبان معلوكم خالص كران إله كم غوانا ما الله سبحانه وتعالى شكر أدا كرا بكم غواش إذا ما لك الشكر وري ومك الله تعالى على من الدبا فكينا كنا نعمتك شكر وري ومك إلههم معلوكم خالص كرم كرين هيمنه كم الله سبحانه وتعالى شكر وري واني إلههم معلومتي وافراتهم شيخ مي هذا أرونا هتارا نعمة مي آياتوغا مي وا مي تي تفصيل كودي ور تفصيل كودي آياتوغا ومرادو ده أرونا منجي مي مجتمع تي آياتوغا تيوا أتشكا غلوالي ويني كينا كنتا غلوالي ويني نوني مجتمع فينا كانت تكا ني بلا نكان نصر الله أرونا منجي تريغا إنجي دومي خاصكو ديني دائرة غلونا مسكا قرآن هندوغا أنا رودا كفارة هذه نونة فطر زكاة بيسا دي مدلوك زكاة بيفلوك عملية صدقات القرآن بيس أدا قرآن فقير نكي كباتو بيفلوك أهالي أرغم ألا نمانگ راجة دي لغلغا نما أصلو
فقيرة كنا تجنس جوهن نهن جنبي هن قوم تكالا بدارو مغومتيغا ගෝතික දොරන්නේ බෝලන ෆෙන්ටික් කරන එක බස් නුලිදේ මීහුම් වරක් ගෙන අබති වෙනදම් තකම් රාජ්‍යක නැතනොන්තෝ එමින් වරුග නිකන්ද රාජ්‍යක නිම්මරුග නිගමෙතින් අවතේ නල්ලා සුබහානහු තාලා අලනොන නබ්බා නියමත්ත නොහම ගින ගුණන තාලනෝ මේ තංග අලනොන මේ වශයෙන් මාසින්ග කණ්ඩා අදි මේ කඩුගේ තෙරේග මේ ලබා කුදි කුදි ජවීරාත අලනොන නවෝත රක්කාතේ කමයිකෝ ලබ්වා වා මේ වුන්ස් මේ බොඩු නියමත කියන්නේ මේ ෆද නියමත්ත නවනමන හඳාමනි මතු බෙදෙන් නිදනි වල ખાસ කොනකම් බලලා මහින්ද කොවිඩ් ගේ නිරෝගා දීගෙන් අලොන්මෙන් එන්නෙන් පුර බන්දුගා තිබේ හින්දුගා බස් අතින් අලොන්මෙන් බේනුම්වා විරිවලම් ගදාසින් කන්තත් කාබෝ තකේ නේද බේස් පරවා කන්තත් නිදනි යම කොම්මස් එක්සිෆෙද හමජියම් තේකෝ අලොන්මෙන් බයිපරා බස් එනේ බ ශුකුරේ නොවේ එකම් කම්ගා උනිවා කම්කම්ගා වාහක දෙකේ වේතන් එබා මදුවා කම්කම් නුලිබිගෙන් අපද සවාහක දෙකේ වේතන් ඒ කන්නේ මියාත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අලොන්මෙන් නම් යංගා වාකේකි හගීකත අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ශුකුරු වේරි වානි ඒ ඉලාහෝගේ අලුතකුන්ගේ කරේ මදු බේකනවනේ මතක කුරන්ජේනි ඒ ශුකුරු වේරි වා පරතෝ තර අලොන්මෙන් හිමිනේ තෝ ආද ෂේහ් වරබොඩ ශුක්‍රියා හිඟත අලගොන්මෙන් මේ අලගොන්මෙන් ගුලාලුම අලගොන්මෙන් නායකුගා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා බෑවරේ වඩාගෙන දෙවිති එමෙති අගුහුරි වගුතුකොළ අදී ති අගුහුරි නසීහතුක බස්කොළ අලගොන්මෙන් ෆරාතෝ හම් වරබොඩ ශුක්‍ර දන්නවා ආද එමිසා වකලා අනිගත ෂේහ් වරබොඩ ශුක්‍රියා ජසාකුමුල්ලාහ් ඛෛර් වයියාකුම් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහ් هذا شيخ دم شيخ فكري بس فاها كوربي الله سبحانه وتعالى وحي بسفل وقليل من عبادي شكور ألونج ترين إله شكور وريون حقوقتك شكور وريوني مدو بايكمك ميجين ألون منا إنجيجين يبدأ حقيقتك بس الله سبحانه وتعالى ألون منا دفافا و نعمة تكامل شكور وريون مجا مهمك ألون التصور كوربي جندن كي عاد ألون مي خاصكم بدنيا متيجا الله تعالى ملا وفوا نعمتك بسنا بالله الله وحي كرواني واقع سورة فاسترس هترونا يوم هنداوني الله وحي كراني أفرأيتم ما تحرسون تيبامي تي دانوغوام كراتي دانوغوام كر تي 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 نودك مهية تي كرا غوام إيه نبلا مهية يا مدن ويسلم مهية أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تيبامي هم هي غس فالواني رانغل إنسانو مسكة كوفنge بمتيجا أوترو بمي والله فعلو متكا مسكتك كورة هنا مس بينغن فلالا في نكونني فالواني كاكتو أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون دم بلوا فالوا فالله سبحانه وتعالى يقول لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تمن إله سبحانه وتعالى إرادة كورة بينما تمن إله تعالى لبون هي قصتن هيكيبكن وهويتك كمغا لبينما تباميهم هارام إواك دكانو إنهم الحسابون دي دين كنتا أرغون مي آفلا أورنجا منهم بس مي فلما ديجا باوتك ميوري هاتشن هو تاني الله تعالى ودون دين ولا مي إله سبحانه وتعالى أرغون من هدا مي دانوغوام وحي كورا بيجي دين بلا أرغون مي بوفين يا مدوك سيسنا الله وحي كوراني أفرأيتم الماء الذي تشربون تيباميهم تيبو فينت تيباميهم نبلني هي وسنا فكر نكرني عميكن بلمن كان يا مدوك وسنا فكر كندتو الله وحي كوراني أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون تيباميهم هي بلاغن تكون واره وسوني نوني تيمن إله سبحانه وتعالى إنسانا الله حمدكم في شكركم يا الله إذا إلهي هرم النبي فين دبنا بلا دين إفين الله وسوا هندوغا مي كانوغا لونو وس أدي بيم ودو وسوا فين كموغا بينا وس إيتي نوبوه ورا مي أنا ورا لونو إتشك غوتوغا الله تعالى لبينا ما كتك ألغون مكينة تفهم بيولاني مولي دنيا متيغا ميوا غسكها هيتش ماروه مي إنسان نديرو وانتو نوان إنبغن الله وحي كرامني لو نشاء جعلناه أجاجا لونو كان غدوغن وا لونو كموغا udum wessawa ware tiwon ilah taala levi kamuga wana wadin kubai halaki algon menge tibami hun shukuru nukurani heye ema allah subhanahu wa taala algon men shukuru kuraveni ilahu ke min ni'mat takamid algon men visni waraka fikr kuri waraka algon menge
amille nafsu takamid ges Allah wani amur korwa visna وفي أنفسكم أفلا تبصرون تبع ميهونج نفس تكامل تبع ندكني هي نفس توجه حقيقة كون فدا بدت نعمة ميهين إما هندو كلا كبس خطيجة كم جوانا إنسان أولنجة حال ده تو ventilator أولنجة هذا شاهد مي دادوري كم جواها كدكي ما هم على هيتان عنني الله سبحانه وتعالى مي وحي بس فله مي سورة عبسة من وحي قرآني فلينظر الإنسان إلى طعامه ඉන්සානා එන කායිච්චක බලා විස්නා ෆිකුරු කුරාෂේ එය ශුකුරු වෙරිවා කමුග වානම ඒනාගේ ඊමාන් තෙරිකන් ඉතුරු එයාමෙදු විස්නා කමුග වානම ඒනාගේ ඊමාන් තෙරිකන් ඉතුරු එදා බෑවර කන්තත්තක පෙන්නානේ මේ ෂේගත මිසාල කලවණම කුරිමති ගොති ආෆලේ ඒ ආෆලා මෙද ආෆලු උෆෙතිගෙන් ඈගො එදම් ෂේෆා කරවි ඔන් ඉන්දනේ මි අලගොනම ඔන් ඉන්දීමා ඒ ඔ ඵලාගෙන් අන්න ගොයි misalaka balamahinga kudukudaama misale alonme on indaro alonme nebe inge osuge kommes ekkolakum mi gas nukunna faharik on indaruga e on gas nukunna kolowedan adiya nuniya min farataka ekamaku allahuge e kuladummantakama e ilahaki e al hadi kamuga wative ekkala arimatin nukunna gasves mi arani kontak macca adiyan onna gas adiyan nukutas mi arani ham kontak macca adiya kannode සීදා අරිය කන්නොතේ ඒ ඔට්ටරවෙස් අල්ලාහ් මගුදෙක්කෙවි මච්චන් අර ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ඒ ඔට්ටරවෙස් අල්ලාහ් මගුදක්කවනි මච්චන් අරාෂ් ඒ විලුමර විදාලවි එහෙම එක්කල ආෆලා මෙදුක විස්නාදීම වෙස් අල්ලාහ්ගේ කුලදුම්වන්තකන් අහර්මෙන්නෙන් එබ විස්නේ ඉලාහ් ඒ රිස්ගු දෙව්‍ය රස්කලාංගකන් එහෙම ඉලාහ් ශුකුරු වෙරිවාංජි හේනකන් ඉලාහි ඒ අහර්මෙන්න හිදායතු දෙක්කේ රස්කලාංගකන් එහෙම ඉලාහ් ශුකුරු වෙරිවාංජි හේනකන් එහෙම ඒ ගස් පලාගෙන් ගස් අරන් දනි ඒ ගස්තන් හෙදිගෙන් දාර සලගොන් මෙන්න ෆෙනිගෙන් දාන ගස් හෙදිගෙන් දාර එහෙන් ගහෙ කෑරිවාකම වඤ්ඤ ඒ ගස් නොදාන දෙන් එයාක අදිමක් අනක දනකොම සෙන්දි මිස්රාව බදල කරේ එහෙම ඒ දාම්වා මකු අල්ලාහ් එබ දක්ක එහෙම අනු වෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි දෙවාෆවා මි නියමත්තක මෙදුග මි ආයත්තක මෙදුග අලගොන මෙන් විස්නා ෆිකුරු කො ෆාවුන් මෙන්න ශුකුරු වෙරි වානේ ගොයි අලගොන්ට හැම එක්කුතක තසබරන කර එහෙම වෙගන් නුන්ත ෂේහ් ඒ ඉන්නනි أنا إيه عافلو كاجن أدي عافلو كيا كم إتشك كافيس الحمد لله الله حمد قرآن إن الله لا يرضى حديث كأنني إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد عليها وأن يشرب الشربة فيحمد عليها سبحان الله إما إتشك كافيس الله حمد قرآن أدي إتشك بويفيس الله حمد قرآن الله رسوي إيه حقيقة بينا شكر قرآن كي إنا إيتي بويفيس كافيس وقتم إنا يبقى هندام في تمنى حقيقتكم يدفي فراتكي الله هم تمنى دلوم بس هتوم بس تمنى كحملهم بس وجهه كان شكر كور هذا ورفس مهم كامل لو بتاخنا اختنا مي شكر وري ومغ واه كالغون مي دكايروغا مي شكر وري وون حقيقتو بس ورفس مهم كامل هذا سؤال افددان على الشيخ مي شكر كرما حمد كرما ميغا افس كhala مي تفاتو تكين هردانتو أنا فنيجي ميديا علمرين بيان كربافا මේ දෙගොතක මේ මාන කොරවාෆ හොරිතම් ෆෙනිගෙ මිදනි ශුකුරකි ඒ ගුණවන්තකුන් ඒන කුරා අමලුතකේ හගීගතුග හම්දකි ඒ ඒනගේ දුලා හිතුම් බුණා බස්තකේ විශාලක අලවන මෙන්න ඉවෙන මේ ශුකුරුගේ සජිද ජහණ හම්දුගේ සජිදේකේ දුවහකුස් මිහකු බුණාති අඩුනාහන් එම ශුකුරු හගීගත බුණානම දුලුම් බුණා බහක වරවස් බොඩ අමලා ගොලි දුලුම් බුණා බහක වරවස් බොඩ ශුකුරු ගොලිෆමියති අමලා දැන් හැම එකතන් එළුමරින් දෙවන මේ ගොතක ඒ තෆ්සීර් කරවා මාන කරවා මෙන්නනි ශුකුරු වෙරිවුම් මෙන්නනි බලායා මුසීබාතා මිකංකං කුරිමති වායරුගේ හම්දු කුරුම් මෙන්නනි හුරියා හාලෙග්ගස් අල්ගොන මෙන් හම්දු කරන්ජේ අල්ලාහ් අල්ගොන නියමත් දෙවීතිවේ අල්ගොන මෙන් මේ බොනනි අල්හම්දුලිල්ලාහි الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله مي بنني هم يقولتا هين نيدي فدكم كريمتي مي أنني ألوان من بنا الحمد لله على كل حال روحي حالو جس ألوان من ويسدين بجه مثالك ميوغوتو ألوان من متي بحال مي مصيباتو ميوغوتو ألوان من متي بحالك ألوان إما هين يده قلت نو ببركات رمضان ما هو دوست ألوان من هيدا كورم دارو جيجا لوكداون وجين جيجا فرباندو وجين ألوان من متي بين جهة يروجا الله ألوان من منور كوربي
goekkan algon men handan koranjen ando mi hisabu hama sheikh alwan ama kudukudeche handan kolle den beenumani hitan annani ibn abbas radhiyallahu anha nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurabi basfulu ebayak emi tibayak kurimati wan oikkame tibayak kurimati nuwe nudana එහෙම් මිහකන් ඔයකම තිබායක සෙන්නාන්න එම දුනියා තිබි එම්මෙන් තිබාය ගෙල්ලොම දෙන් උනනස් අල්ලාහ් ඉරාද කරේ කම්මෙන් නොනි නුවාන කොයි මච්චන් හාම ඒගොත හේයකම එක්ක දෙන් උනනස් අල්ලාහ් ඉරාද කරේ කම්මෙන් නොනි නුවාන එම මිදඬි වලවස් කිතම්මෙ බයකු කිතම්මෙ වරකම් මසක්ක කුරිකමුග වියස් අල්ලාහ් වලගොඩ මෙන්න දක්කවන් හුරි තනේ අලගොඩ මෙන්න දක්කවාන ආද මේ අනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හම්දු කරමුග වාක දක්කාර වල්ලෝ අලගොනමෙන් එම්මෙ ගිනාන් නමාදුගෙස් එම්මෙ ගිනාන් තක්රාර් කො කියන්ජේ ලෆ්ස්වයි අල්හම්දුලිල්ලාහ් ෆාතිහා සූරා මි ෆට්ටනිස් අල්හම්දුලිල්ලාහ් රබ්බිල් ආලමීන් මුලි කීරිත් කොන බරකාත් තෙරි මා කුර්ආන් මුලි කුර්ආන් ගෙස් නුවේ එවර මා සූරතේ ඒ සූරා සල්ගොනමෙ ෆට්ටන්ජේ අල්හම්දු ඉන්සානායේ ඉන්සාන අබදු හකීකතුක හදාන් කරන්ජේ අල්ලාහ්ගේ ශුක්ර් අල්ලාහ්ගේ නිඅමතක් ගමතින් අල්ලාහ් ඒනෙන් අල්ලාහ් තාලා හිය තෞෆීක් දෙවි කමට්ටක මිස්කි හයිගතුග වල්ලා මිස්කිත මීහකො දාදියොන් ඉගෙතෝ කොස්ස ෆරතව සෆුගේ එන හොන්න හොරු ඉමාම් මිහ මුඅස්සින් බංගි ගෝවාලිම හයිය අලල් ෆලාහ් එහෙන් කියා වගතුග ගේක වුදු කරන් හොන්න මීහාය ඉගෙතෝ බාසාර්මති අදි මසක්කතුග හොරෆා අවහන් මිස්කිත දාම්වෙගෙන් දුවවා ගන්න මීහා මි එම්වෙන් වෙස් මි හයිය අලස් සලාති හයිය අලල් ෆලාහ් කීමා ෆහතුම් මිකෙම් මිජෙනි ලා හවුල වලා කුවත ඉල්ලා සෆුග ඉංගේත ෆුරතෝ සෆුග හුන්න මිහස් එවගොත ඒන මිකෙන් ජේ ලා හවුල වලා ඒ අල්ලාහ් දෙන්ති මන්නා මි බංගිය ෆහුගාත් තෙදුවේ දෙරක්කො කොල්ලුමුගේ ආරේ බාරේ වෙස් නැතේ ඉවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ තෞෆීක් දෙවීම නෝනේ එහෙම හයිගතුක ඒන එහෙම නමාදස් ෆට්ටෝ මික අල්හම්දුලිල්ලාහ් අස්ල හගීගතුක මි නිඅමත ක ශුක්රුකෝ අල්ලාහ් එංගේ ගොතුක මති තිමන්නා මි සාබිත මි වෙනි අල්ලාහ් තාලා ගේ තෞෆීක් නේ එහෙම එකමොට්ට කතිමන්නා අල්ලාහ් හම්දු ක ශුක්ර කරන්ජ ade warafes muhimmu kame me dem shayse faha kore fada ade lobati akhuna akhtum ema alwonu ves hama me dandi waluga me nazuku me hiddati dandi waluga alwonu ves ekaku anekaka e hiterikan hama for koddi ekaku anekaka egge faratu alwonu menna fenigenda e heyo kantattaka alwonu men shukuru veriwa bayaka alwonu men wanjeheni anekunge faratun e fenna nuragalu kantattahuge wahakata sirru kurabayaka algon men wanjehen algon kurim ves faha kolli fadan ilmerin bayan korwani lolun e shukuru veri umaki tibaya fenna ehem mihun kura nuragalu kantahuge wahaka sirru kurume mihaku kura nuragalu kame tibaya fennani ehem vejiya ekankan sirru kurume hame ya ku tibaya fenna heyu kantahuge wahaka dekkun eiye e loluge shukuru veri umuge terega bayan korwa famiyannen ade komekas sheikh alon hama hitan arani miha hisaba alon mege me program mehen dieruga me ema shukuru weringe terem wang timayaki me shukuru weriwa mihaka wang alon menna kurevene kantattaka ki kobato ege terenge bes member bayan kolla paananta ade kurin salgon in hadis mita ga zikru kolle tankol rangalo skollan algon beno e hadis ka algon mi dennon mi kiyatu sallallahu alaihi wasallam irshad dewa fani hadis korwani unzuru ila man huwa asfalak minkum tiyami hunna bura dashuga wa mi hunna balashe wala tanzuru ila man huwa fawqakum tiyami hunna bura matiga wa mi hunna nubalashe fa innahu ajdar alla tazdaru ni'mat Allah alaykum ehni egoy tiyami hunna Allah ta'ala edevi ni'mata kudaimis nukurama gaakam budogewe එහෙම අල්ගොන මෙන් දෙරණු කුරන් අල්ගොන මෙන්න දෙවවා ෆෝරි නියමතුගේ පොඩුකන් අල්ගොන මෙන්න වසම් වේ ihsas වගෙන් දානේ අල්ගොන මෙන්න ෆොර තෂුගාවා මීහක ජෙහිෆාවා حالත අල්ගොන මෙන්න ෆෙනුලීව එහිසාබුන් අල්ගොන මෙන් කියන් කීතු සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆවනි අල්හම්දුලිල්ලාහි الذي عافاني مما ابتلى به وفضلني على كثير من خلقه إنين الله تعالى يجسوا فواحال أنت منا سلامك كديتي منا عافية دبيتي الله عنده كرمه أدي هن هريها خلقتكم جمتش تمنا معك كربيتي تمنا الله عنده كرمه أيوة الله سبحانه وتعالى الحمد ميها كربين إميها نعمة إميها كهابر نعمة كان هنا وزن كربين هنا برداشوا وبايكا هنا بلافكم قا
ade Allahu tibaya devwafawa ni'mat kamaduga visna fikuru kurumuge wahaka sheikh haqiqatuga ves bayan kurabi me hama yakuga me tibayaki shukuru veriwa miheka wambeenun kamuga wanama hama me ilmerin alwonmenna bayan koddevwa febadde tibayan heukame kodde komme miheka ves tiba shukuru veriwash tirmizi ke kiben riwaya fa hadis basfulega Allah subhanahu nabiya sallallahu alaihi wasallam mi bayan korwa menani لا يشكر الله من لا يشكر الناس أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله الله سبحانه وتعالى شكر وري في كم غنوانه ميستكونا شكر وري نوا ميها اما ميستكونا شكر وري ومكي اي ورفس مهم كم غاويغندان ade miha hisabun ade almenge program ge miha hisabun almenge mirege me mehmanunge tere himen wada gannawa ehem befulaka me waguto gulifa mehuri ade fadilat sheikh ahmad samir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh mirege me program algonme warboda marhaba dannawa ade shehama alunmen mi wahaka dakkalamu midani shukuru umuge wahaka ihya forumuge tereg himenigen dani mi mawduuge matti shukuru veriwu de alunda ama sheha sual kollam beenumani Allah subhanahu wa ta'ala kirita qur'anuga waragina ayattakuga mi shukuru veriumuge wahakata bayan korawwa feboy ektereng en ayatek Allah bayan korawwa menani la in shakartum la azidannakum mi ayata meduga Allahuge mi wahi basfuluge muradaki nota migen alwonmenna libide ibarataki kobata بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا شكل الله سبحانه وتعالى يمتنهم أعظم من وشاقم كم دماء كبلاريس فإن مهري أن يمتوغ عدد gina kama ki ebesni ka wanghana ya fawa kamanno miho gina hodi waraka enyumettak awmanna fenna manda me ki to qur'an Allah subhanahu wa ta'ala me bahikura fa basu la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid me amakashorun kibami hunnaki shukuru riwa baykamu ga wajjiya tiban skalange enyumettak iturko deba hushime bayan ko deba afot بما غالبا من مي قبول كرنجي أساسكي مي دبي خريها نيمت بس أي الله سبحانه وتعالى دبا فوري إكلانج نيمت تكن هيغتوغا غالبا من بينهم كريما دبي فرادو أنكانس مي أنغواني تبن اسكلانج نيمت تبامي هن يتركو دبا هشيمة وما بكم من نعمة فمن الله تبامي هنگه اتباع كم من يومات تبامي الله دب كم من يومات اي مدافع ساكم قاويس اغو من دب بنوانتك ادوهما مي بلوما واهك دكما هشكندو تريغ اغو من نفني خدمت كرمندا اتبار بنوانتك اغو من وشاغي مهر كابوت كيتيغ وسيلتك अंडुवटीगा लेबिफावा एम्मेहा फनपक्सातका मिं जब्बुगा हुरि एम्मेहा कंकमा अगो मिं वशागन रक्कातरिकमुगे फशलतका मिं कुस मलाइकतुम अगो मन खिदमत कुरेवमा दिन मिहुरिया अनिमतकिस दरिन्नकिस अदि फिरिन्नकिस अबिन्नकिस अदि वशागन वा अबट्रिन्नकिस सुरिया तकिच्चकिस सुरिया फरातकिस वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह गदरतुम वा तकिच्चे हुरिया निमतक एमिमा एनियमत्तो गिबरस कलांगे अगमन मी अंगवनी लाई शकरतुम लाजिदन्न तिमन्नस कलांगे तिगान शुक्र पुरा कमुगा वज्जिया तिमन्नस कलांगे एनिमत इतुरको देवारी शुक्र पुरमकी एनियमत देबि फरात फुरतम एतराफो एनियमत की अल्लाह देबि एच्चेकन कबूल कुरु अदि या एकुगा ए देबि फरातुगे उस्सौमा फुस्सौ ए मगुगा एच्चिन अगुल में हेदको في القرآن الله سبحانه وتعالى مي إيمانك أهلورين تقوى أهلورين كلام أرتكم سفر وافون والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إبامه النكي ذكرها على تباس مي إسراف قرابة النونة أدي مي مبارك قرابة النونة إهنما إبامه إدمدوغا صود قرابة كيميه النكي إن بما أي أنيمتك شكر يومك
eya idikul algon me khiyar kufriyam eniumet ka kufur wajjikam ga niumet kufuru maki niumet bi faratuge matin hadallattalu eniumet bi allah kan algon me himmatin keigen diu e kehigen gossiyam shakkelle eniumet algon me beenum kurmandani ekalaange enge gotubennu adi algon men terem bayaku niumet bi allah subhanahu wa taala ta himmati ga huttas e shukuru kurmuga vistu netijam emuda haram gotuga beekun kurma emuda israf kurma beekaru kan tuga emuda be mami hatta sama nimata kufurum ge tereka himene kan em bijam allah subhanahu wa taala ge azabu gadfada gen be kallang wahi qurafan azabu itafatu wattaruga itti ei komme faruk azabe buni malkum visnagen wa ei algum baccho me hilag ware hume dunia me algum washagen me kandutan algum charagatu me enno evre ma bodati uqubat takabadu algom ti ghafilaf ubatu algom men tiyabatu evra bodu uqubat Allah subhanahu wa ta'ala matin hadanatun ghafilun ki Qur'an ga ayat kiyawa ayat ku algom asar nukurum darka ga ahadekku swarge ga ahadekku kabwal ga ahadekku mahshar ga ahadekku maruge ga ahadekku min evves kamakon algom menge hitan evves kala asaren nukuranya ei bodati uqubat tan asdogi yetu algom men as sahuri algom menge hitan harum ga saw ema niumet ituru kurang alkum beirun kumwanama e gabaki debi kharatu matwirikan qabul ko ila enge gotuge enima beenun kurum adi awon men niumet kufuru muge bagen e niumet de kharat madin handannattaluma ekalaange riwad noganda agota awon men eniumet beenun kurum bejam allah uquba assalamu alaykum sheha me alonda ma hitan arani mi dandiwalu alon men mi heda kuram mi har midani ಬರಕಾಯತ್ತರಿ ವೆಗೆಂಬ ಮಸ್ಸರೆಗ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಮೇ ಮುಸೀಬಾತುಗೆ ದಂಡಿವಳೆಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ಮೇ ಹೇದ ಕುರನಿ ಫೊರಬಂದುಗ ಅಳು ಮೆಂಗೆ ಏಗ ತೆರೆಗ ಹೇದ ಕುರಮ ಮಿದನಿ ದಾ ಇರುಗ ತಿಯಾಯತುಗೆ ಅಲೀಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಲೊಬತಿ ಅಹುನ್ನ ಉಖ್ತುನ್ನ ಶೇಖಿಕೆ ವಿದಾಳವಾಣಿ ಮದ ಹಗೀಗತು ಅವಮೆ ಮೆಹರ್ ಮಿತಿವಿ ವಿದಾಳವಾ ಹೆ ಖ ವರಬುಡ ಬನಿ ಬಲಿಮೋಡ ಕಮಿಗೆ ಬಿರುವರಿಕಮಗೆ ತೆರೆಗ ಎನ್ನಮ ಸೋಮಿಯಾ ಎಕುಗಾವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ekalaange mi kamuge terega ves hori ekalaange niumatte ves awum bije handan kura agiratu awum menna mi game beeruga waraggina wagutu hede kuri aila denji haputo seme furi heme nudevi oydaane efele kankam ves awum menna hallu kurmatta kali be wagutin adi ramadan ma ka agonam baddalu waruga bayfara masikketta uligin zikru kurma qur'an kiyuma efele kankam wagutu bifaves masarta ke hinge jenwas mi ramadan ma awum menna mi adi miskitta awum menna jamaatu namaz kurumuge me fursat dilibun kamuga avies awon menge ge terega awon menge hama huriha wagutin Allah subhanahu wa ta'ala zikru kurma huswagan tibumuge fursate me tilifa ame ayku awon menge ge terega tibe awon pilibe kaabo tegeti awon me hada kaachi awon menge e episode kokgen ege beerun heukutuga agen me komme faarako e hada etti ituru nuwa gota me dustbin baawer etti ukala nujhe gota hedumaki astuwaram muhimmakam awuntren babbe fun ahi wadi timanne kide ma bono mustanjin nude hem timanna e nonnare amabo israfe timanna nonnare ka pundimaste ka kufurwa karen e ewa ke ki warag kine faasali be me faasa no bag gutuge hede kurawa ke enu awon tere ab warag kine gegega rodwilla hada achieve stegal roda roje tidegen duwalum baarechi kyomoga maqsaduga hada farega nete darechingi bawkal mihama niumattaka kufurun terega astu hagetuga hibinene kankam mihama yaku awgon men hashigada faada nokura gellumwa bekar israf tukkur misalaka dumfatuge istimal kurum fada adi enum bes mi awgon men phone misalaka lari milani internet mi lari alani alagin data alani alagin e viyanu da filmu taka Allah subhanahu wa ta'ala miha hadnu kurun durkudde faado kuliwartaka game taka miha rawona ba khabarle babbe furu game kulmu mubarak tesse baba mi ghafil kamu game ta pologe inam de mubarak tesse baba agitu ei hama niumattaka kufuru Allah ekalang zikru kurma shukru kurma wagut hedu kurma hussabut libuni ma ekalang de rizqu faasa beerun koggen ama anekkas wagutuge beerun bes ghafil kama yegati begum miden neven hadachi israf ko ibadu kantat kuranya ei hama niumata shukuru mennu ei niumata kufuruhum ei hagitu war hitamurtame ade warabboda shukriya hinga toshe halgon mennattaka algon menna ekuga ti wagut kolo heda kolle kamattaka war burako suluwamo ti fursat algon menna devi kamattaka hama adi sefar algon menga team ga faratu warabboda hama shukuru dannawa
جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ دم فاهق وجن ديا كنتكم علونا هم وربنا هندام مننا كمكي حقيقة بس الله ميدندي ولا علون من الدفاع فهوري نعمته كواهك شيء دم بيان كربي هم علون منا هيوكموغا كينا وقتو علوما الله دفي كيا بدو نعمته علون من جيجا فورا بندوغا تبين ملي بنهما وقتو علون منا وقتو شكر وربي كموغا واني علون من هوريها وقتو تكين إله سبحانه وتعالى روحي ودي غنوا غوتوغا هذا كورفاغا نوتو الله تعالى نعمة الدفا في كم غوانا أقول من الله كيامن و إله تعالى ألوكن كورن جينا كورنجي بل أكيد رسول صلى الله عليه وسلم أي الله تعالى خلق تكون كور بدت نعمة الدفي إكليغ فانا دفي هداية ما تيري ما نعمة دتو إبر بودا إيمان كما هداية إبر بودا كاكوتو إما إكليغ فانا كما شكر كورا ويلي بودوكان نكم بلوا عائشة غفان غاريهم رواية أن حديثك أنني كان يقوم الليل حتى يتفطر قدماه إكليغ فانو فام بول دولا واندين إكليغ فان ريالو كان كورا بي سبحان الله دين منظر فيني وداغن فقير عائشة غفان باير ريري mi ane damwaruga adirikamuga terega kito rasul sallallahu alaihi wasallam dankoluga nettima ikamana eba hodda ay mihen funa aluwagen eba hodda kito rasul sallallahu alaihi wasallam ballawa ruges ekalege fanu namada sajide ogen dua koro ballawa ekalege fanu evara kolan hunnawagen fampro dulawanden alukan kureyima aisha gafanu idaloni lima tasna hada ya rasulullah allah ga rasulah ekalege fanu kifet oti warati alukan kurawani كليغ فانا نونتو قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كليغ فانو اسودي فافتك فهم النان فافتن الله في السواد بكم خبر دبي كليغ فانتي حديث كرواني يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا يا عائشة تيمن كليغ فانو لو بنكروا بيتوي الله سبحانه وتعالى شكر كرا عليكم قاومة ايوه ميها شيخ سمير فان كوري فدا مي رود مسعرون منا الله تعالى دبيتي سلف الصالح بدعاء كوربا حمس توه كورين رود ما هو حمس توه كورين دعاء بكوربا اللهم بلغنا رمضان اي الله هر من رمضان مس اهر منا بدل كوربا عندي اهر من اي حساب فورم نعمه هر من دب عندي دين ادي ليبوني ما بلوا كورا على كنت توه غدا على مسك كورما فوق إيه رمضان مس نيموني ما أنا كاي بدوا كورا همستو صندق إيه رمضان ما هو كوري علو كان هيو كنتتا الله تعالى قبول كورا بعد إيه حقيقة الله شكر كورا هذا لبتي أخونا أختم هذا علون من كورين واحد كالا محمد يي مي شكر ورينج تريم ومتكا شكر وري وامي هكا ومتكا قرآن بايك كنتا إيه ترين إكمكي الله سبحانه وتعالى تمايا دبافا ونعمتك عمدوغا وسنا في كورو دوانا كمكي ತಿಮಾಯ ಎಹೆ ಮೀಹೆಗೆ ಫರಾತುಂ ಎ ಹೇಯಕಂತ ತಿಮಾಯಟ್ಟಕ ಮೀಹೆಕು ಹೇಯಕಮೆ ರಂಗಳು ಕಮೆ ಕೊದ್ದೀಫಿ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಎಮೀಹೆಕ ಶುಕುರು ಅದಾ ಕುರು ಎಮೀಹೆಕ ಶುಕುರು ವೆರಿವುಂ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಸ್ಫುರ್ತಹಗೆ ಬಹುರಿ ತಿಮಾಯಟ್ಟಕ ಮೀಹೆಕು ಹೇಯಕಮೆ ಕೊದ್ದೀಫಿ ಅತಿಬಾ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರಾ ಎಫದಾನ್ ಬುನಾಶೆ ಎಫದಾನ್ ಬುಣುಬಾ ಎಕಲೆ ಫಾಣಾಗೋಣ ಮೆನ್ನ ಫಕದ್ ಅಬ್ಲಗ ثنا ಅಲೈ ಏನೆಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎ ಸನಾ ಶುಕುರಾ ಸನಾ ದೆನ್ನೆವುಮು ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾಫೆ ಬಹುರಿ ಎಹಮ ei algon me waraboda visnan jehen bay fara algon me laduganna kamaka ebave mi egota bunun nuni ane bay fara algon me terem bay bay fulonna ihsas korave den jazakallahu khairan nukiyafiya e shukru veri vi mi hekka nuani heyye hagigatuga e jazakallahu khairan kima ene dekame korave ekkame ki rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnate diruweni ekale fana amur korave kame korave vidalu bas fule harmna me korave devana kame ki ene shukru korave मालूम दिवे बहुत शुक्रिया बुनफिया हैतु गार्डिंग ए बुनाए चकी एक तरह हिमने गंदान अल्लाह तिबाह हो जजा दे वाशे इफदाम बुनी कम गावी नमस एक तरह ने शुक्र वेरो मुग तरह ए बस वना ने नमस ए लफ्ज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ए अलवन मन दस को दे लफ्ज बेणुं कुरमा की यही हम हकीकत गस एक दे फान सुन्नत वस तबाव मुग तरह तसे अलवन हम इतरा फा कोलन बेणु फा वागवा एकम की शुक्र वेरिंग तरह वांग अलवन में हम वर बड़ विस्नन जे एकम के ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಎ ಮಿಂವರ ರುಹು ಇತುಗ ಅಡಿಂಗ್ ಎ ಮಿಂವರು ಎಮ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಿವಗುತು ಮಿಂವರ ಕುರಬಾಫ್ ಎ ಗೊಯಮ್ಮಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಎ ಮಿಂವರ ಅಳಗೋಣ ಮೆಂ ರುಹಿಗೆಂ ಅಳಗೋಣ ಮೆಂಗೆ ಹಯಾಂಗ್ ಹೇದ ಕುರು ei
එවිසාම අල්ගොනවෙන් ශුකුරු කුරුමුගේ තෙරේගම යෝනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිවර කුරවේ මිවර රුහු එහෙවගෙන් හදීස් කා අස්වාවේ අජබල් අම්රුල් මුමින් මුමින් අලායා මෙදුක අජා කුරෝනි මීහකේ මුමින් අලායකේ එහෙන් හුරිහා ඉන්සාන් නවර මුමින් අලා ඒ ඉන් අසාබතුහු දර්රාෂ් සබර් වයින් අසාබතුහු නഅම ශකර් එහෙම එන නියමතෙ ලිබිජ්ජනව ශුකුරු කුරාන එන දති උඳගෝ කම කුරිමති වෙජ්ජනව එන කෙත්තරිවාන එහෙම මුමින් අලා මිහුන්නනි ශුකුරු වරිවා حالتෙක තෙරේග දැන් හැමයා කො ෂේඛ් අල්ගොන් ෆාන් කොල්ලම් නියමත ශුකුරු කුරුමුගේ තෙරේග ඉවනි එන අල්ලාහ් තාලා දෙවවා නියමතුගේ වාහක දක්කා ඒ නියමෙන් එන ගහන් ෆාලුවන් හොර وأما بنعمة ربك فحدث අදි කලේගෆානුගේ වෙරේ රබ්බුගේ නියමත තකාමදු කලේෆානු වාහක දක්කා වාෂ මේ ආය මේ සූර බාවාලේ වුණ හාදිසාය එකුග මේ අවගොන මේ හිත තසවර කොල්ලා අරුග අල්ලාහගේ නියමත තකාමදුගේ නියමතගේ වාහක දෙක්කම කියා මතවරි කමෙක් අවගොන මෙන්න දේව ඒ ෂේඛ් තෙන් දෙන්නේ මම ඉල්බරින් අබුරි බයන් කරබා ශුකුරු වෙරිවා මීහුන්ගේ තෙරෙන් වාම් වෙස් තිබා කරන්ජේ කමකේ එයි අල්ලාහගේ නියමතගේ වාහක දෙක්කෝ අනික කීත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරානි إن الله إذا أنعم الله عبدا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى على النعمة كالدبا في كم قانا الله تعالى لو بكربه إينا جان نعمته أثر فينا ويمهم الله سبحانه وتعالى مدات الدبي وتتنوس كان دبي ما أهم ميهن كنوفنا يتنوس كمين هنا فراتو فهرجع يتشيتا مي پکوگن گේග නෝනේ තනෙග්ග පහට්ටාගෙන් එමි හුන්නන් ඒගෙන් ෆාදා වෙස් නුකර එනග අවිල්ල නෆ්ස වෙස් ෆාදා නුකර එහෙන්කම් ගන්න එවස් ශුකුර් කරවෙන්නෝ අද ශුකුර් වෙරිවා මීහෙක්කමුගා වමට්ටක තෙන් හම අලගොල්ම වෙස්නන් ජෙහ අනෙම් මුහිම්ම කමකි අල්ලාහ් තක්වා වෙරිවේ صالح අමලකොගෙන් ඉලා සුබ්හානහු තාලා කියමන්තරිකන් අදා කරා බයික වන්ජෙන් ෂේඛ් ෆාහ කුරයි ෆදාන් අලගොල්ම වරබොඩ වෙස්නන් ජෙන කායිච්චති අලගොල්ම මි හදා හෙදුමුගා වකින් ખાસකොම් මි දඬිවලු අලගොල්ම වරබොඩ වෙස්නන් ජෙහ අලගොල්ම මෙන්න ඒ කායිච්ච ඉස්රාෆ් නුකෝ වාණ ගොතක අලගොල්ම ගමත බට්ටන් කරා මිසමානකි අලගොන මෙන්න ෆහවස් රක්කා කරවෙන එච්චති අලමාරිය ලාගෙන් ෆහර රක්කා කරවේ එච්චති බේණුන් කරවේ එච්චති හලාකුණුවේ බේණුන් කරවේ එච්චකි ඒ අලගොන මෙන් රක්කා කොග්ගෙන් හුණු කොග්ගෙන් වෙස් ෆහුම් බේණුන් කරම් බෙහෙට්ටුමකි එවස් හම වරවස් මුහිමකම ඉක්තිසාදු කුරුමුගේ තරෙන් හිමනිගෙන් දා වරවස් මුහිමකම බයිෆාර අලගොන මෙන්න ෆෙනිගෙන් දාන බයි බේෆලු මේ ෆිහෆ හුන්න රෝෂි මිසාලක අනද්දු වාරක රෝෂිතන් හොර දාන ගිනේ හිසාබුන් නගාහම කොතල කන්නුණි එච්චකල්ලාහ මේ වට්ටාලන් ඩස්බින සුහාන් ආවඩ ඉතාරණි අල එක්කල රොහිතන් නගාෆ අලගොන මෙන් තවාමතික මුරණ කොල්ලාහ නෝනිය ෆුරුණක ngalaalahi har කොල්ලාගේ අලගොන මෙන් මේ කායරුගදෙන් පයිෆාරක පාපර ගොතුක ශහර මෙ කණීත එහෙම වෙජිය ඒ අලගොන මෙන් බේනුන් කොල්ල එහෙන් ගොතක වෙසේ බේනුන් කොල්ලු පයිෆාර හම අලගොන බුරි ෆෙනිෆහම බයි බේෆුලුන් හම එක්කල රොහි කොළ බේනුන් කොල්ලාහ මේ බෝකි බලෙන් ngalaala ෆුරුග බදලු නෝනි කවාබෙන් හදාලා එක්ක ෆුරුග බදලුගේ ෆෝකොල්ලා එරොර් කොළ බේනුන් කොල්ලා එරොර් කොළ හලාකුණුවා කමු ගවානම කීවෙත අලගොන මේ ඩස්පින ලාම්වි දොන්කේ කජොර හදාලේ මිසාලක එහෙම ඒ චෙක් අලගොන මෙන් වරබොඩ විස්නා ෆිකුර් කුරමා හිඟාෂ එහෙම අමයා කුෂේඛන අලගොන සිහත වෙස් සිහතාම දුක සමාල් ඒ ශුක්‍ර කරන දෙත්ත වරබොඩ නියමතානි මග්බූන් ෆීහිම කතීරු මිනන් නාස් අස්සිහත් වල් ෆරා වර ගින මිහුන්න ලඩුලි විගෙන් වා කමෙන් එමිහුන්ගේ හුස්ව ගුතා ෂේඛ් සමීර් දෙමස් අලි අල්වාලි හුස්ව ගුත හේව ගුතුක වේනුන් කරන දෙත්ත හම ඒ ගුතුක අලගොන සිහතාම දුක සමාලෝ අදහෙම මිදඩි වල අලගොන මෙ වරබොඩ විස්නන් ජේන සිහත වෙස් අලගොන මෙ ඒ ශුක්‍ර වෙරි වාන් ජේන එහෙම ගේග තිබෙගෙන් ගිනෙන් කෑගෙන් අලගොන මෙන්න කී මේ සිහි ගොතුන් දුලහෙව kan gellifawa bayaka wiya nodinu mattakaage terega algon men heli felive algon men ga hariganda e beenuwa kasarate kolluma kiwes ei warama shukur wari umuge tere midani walu waraves mi wahaken hada kolliyaka inge to sihhatuge niyamatuge woduka saudi arabia ge mi muskuli mihako wara muskuli duwa inge to ena lobo koshiwe enage umurun gine do si duwa ena dimawi kame ene ekkut kas kodakam nudewoni edo den ena wagutu ena darihin awaha gendi hospital කෙන්ගොස් හොස්පිටල් ડોක්ටර් අනේ තහලීල් තකින් හදා ෆෙම ෆෝන් ආසෙ වුණනි අනේ මේ එබහොට හිලකොල තාෂය හිලකොල අනේ එක්ගොතකේ ඔපරේෂන් කොග්ගෙන් නෙගුමේ අනගොතකේ මේ ලේසර් ට්‍රීට්මන්ට් දිනුමේ කොම්මේක සේනබුනි
අවහතිකන් කුරාෂ බුනි වර අගබඩ ඔපරේෂන් බුනි මස්සලෙන් ලෙතේ කුරාෂ ඔපරේෂන් කොන් නිම්මා ලාෆා මෙමිහ වරන් හිංගම ජේ ෆෙන්ගේතෝ වරස් ආමජේලාස් එනේ මේ කුඩකම ගොස්ස මේ වර හිංගම ජේ ගෙන්දා ડોක්ටර් ආසේ උනනි අනේ බිලන් අරාෆිය විහිහස් රියාල් පුනිම එන රෝම් ෆිෂි ડોක්ටර් වර දෙරෙවිජ ડોක්ටර් හිකරි බිල් බොඩු වීමකම ડોක්ටර් ආහාෆියන කාරීගා කින විහ බිල් බොඩු තිමන්න අනේ මසකේ කොද්දීෆාන මැනේජ්මන්ට් ආවහක දක්කාගෙන් බිල් කුඩකොත් දෙවෙත වුණි මනක්කයි මුස්කුලි මීහා ඉස්ජහාගෙන් ගිස්ල රෝම් ෆිෂි ඉතුරා ડોක්ටර් අනක්කා මහා බොඩ දෙරෙවිජ ડોක්ටර් අනක්කා මසකේ කොරා මීහා මසලස් කොරෝ එමිහා ඉස්සුෆුලාල වර්ගිනේරෙන් ඉඳ ඉස්සුෆුලාල මුනේ ડોක්ටරේ තිමන්න එව්ව සාලෙ ගමි රොයිකි ති විහිහාස් රුෆියා රියාල් බොඩුවේ ගෙන නෝනේ තිවන්න විස්නුනියේ තිවන්න මම්මගේ බඬුම් විහේ දුවහුම් ෆිෂිගෙන් මියදා හැමේ තිවන්න කුඩකම දාන් ජේනි විහිහාස් රියාල් දීගෙන්නව තිවන්න උලෙන් ජේන හාල ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අල්ගොන හාද උඩත් නියුමෙත්තකේ අල්ගොන මි නේවාලෝ කොම්මෙ හිඳෙග්ග දෙත්තෝ එකම කොබල්ලවා කිත මීහුන්තෝ වෙන්ටිලේටර් ගෝ එතිබ්බේ අනේ නේවාලන් අනේ ඔක්සිජන් ගුලාගෙන් දෙත්තෝ එහාලුගේ සබ නමාද කරේ එකම අල්ගොන මෙ මිසිහතු අල්ලාහ් තාලා දෙවීමා අල්ගොන මෙන්න අල්ලාහ් අක්බර් කියා වංගි ගෝල අඩුලියුනේ දෙවෙනි විශාලක කුලේ තනන් නොත හින්තන අල්ගොන අල්ලාහ් සජිදේ නුකර එහෙම අල්ගොන වරබ්බොඩ විස්තන් ජේකම ආද වරබ්බොඩ ෂයතේ නියමත ආද ලොබත අඛුනා අඛතුන නියමත අල්ගොන මෙ අබදු සඳාන්කෝ අල්ගොන මෙන්න බංගි ගඩොයි වේ හින්දුක අවහ ෆලාහා කාමියාබ හෝදු මට්ටක දාම්වි ඒ ශුකුරු වෙරිවා බයි කමුගා ඒරුන් අලගොන මෙන් වෙගෙන් දානි අද මිහා හිසාබුන් අලගොන මෙන්ගේ වගතු හම උමායකුගා මෙරේගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිම්මාලාෆා අලගොන මෙන් වකි වෙලානි අද ඉරාද කුරවියා හම අන්න හෆ්තාගේ වෙස් හම තිබේ ෆලුන්නා ඉහ්යාගේ ආ ප්‍රෝග්‍රෑම් තකායකු තිබේ ෆලුන්නා මේ මිනිස්ට්‍රියේ ෆරාතුන් ගෙනස්තේන වාහක දන්නවමු අලගොන මෙරේගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිම්මාලානි سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته